سلام علیکم بچه چی خیال؟ انا در یک медикаментро یک синтезаторо мақсад подключат дакини на меди подключата бачаоча меди подключата на ноутбукаш подключата намехона бачаоча барои мо чӣ кор кунем подключат кунем симора медроем на меди медира мечиқем бачаоча ина миҷара ҳамаша каси мемоне ва фарқ надорад масалан номи читон чия номи асбобтон чия ана мисал ма касио медия ҳамида мемонемша окей мечиқем агар мюзик студио боша ана финиё кунем ҳам овози иброндесе ҳам овози вай мерояд ана чӣ хел кунем ки мақсад овоз аяташ бурояда ҳама асбобода мод нисондаки наиму чорт мода мечиқем ва мезгирунемша то кнопка меди так меди боша энтра мечиқем мезгирунем на локал мекушемша ниёкунака бо ҳам хеле дуромада мақсад гирон кара кишта нагирем шуда масалан навигаторш энтерш ана немер мақсад басти балан кара настрой кушона ана масалан ба тавдили хто мекунем бохам ки кнопкошон кор кунас тартибшон исусу ура масалан дадига видео мефаҳмон